kendit kunsan apa pai ni apa klau one way brew one bed chu bad wam ai ngau mau lenong tau renyam lalu lagi mau lenong ayu menapa mepi Ramadan mau lenong kali tau renyam ya tau nong wei udah nong wei uang bumi menit alai ipau bagi ipau jangan orang ki Masyai halanti klau penjai kendu ya wei renyam Patpan ya mau lenong na utau renyam Kikumta ngapa nyepi tua di kepala jemu syakaman syakadiang bat lalap ya wei mau len na pelaju bambu tam Arbau dang ya nanti nak kata tiklau. Mesin utau mau baru ai uang sim uli mau lenong jengki. Utau beliau lah sim utau mau lenong bat ulah lepai dah kejengkeman ulah marek senang serum. Kumubik Bat damit ukhenang yo tia syuk Bapakat sepang tau mau lenong Kemusyai mustep Rayai dia nak katakan tiklau rayai tau runyam Lasyam penban ya tau runyam Bau tia lengai hatra jam wei ding Bahek gislah Tau nong wei, tau beriu, berapa yang mau lenong, nau tau renyam. Lawan dan kersiu ya tau renyam. Ki balai pitia, banga memit berasimit ngamang tia syuk, ong ta beriu. Tiu tau renyam la kedin betia, balapet ya tau beriu. Atau beriu ang simna ong mau lenong berkado joki. Nam trek syuk Nam umit berai syumit Kekemang syuk bandu akhir yu adam Di nak kedau ni mau lenong Kata mepi pat pitiak lengai Sim no yu ni mau lenong Ai ngai kejungsuk kejengkeman Ong tau beliau Konon apa Kan mentua yu ini Banyu ya kaspak patai Kan mentua yu ini Banyu agi mau kodor Ada hidu no ya kejungsuk haka musim. Ada hidu no ya kejengkeman haka musim. Dah kini kesih Burom jam Parish di. Ai bagi jungsuk kejengkeman musim. Pandan hapok jongi wai piwai boleh sibul.